Uwaga haro. Hello. Kimani weko? Ni tiko ndirakiumira na amuzie. Ukoke jaga mani gari yakwa ndithia na mama. Ukoke jaga brother. Ora ndana me yakore wathi. Mara ndio murutele state. Ora ndio mumie. Ithimo ine. Ni uri ririkana wakire atiriri. Ezi ule wale wake kuyuri. Na atura muwe kweli. Kindore na baka kana ndo iri. Amako kamekora? Wamuhurira? Ukaigwa ati kandirikana. Wadirikana we kwatia. Kwako sawa? Yes. Saitani tumenya kuri arutaga andu aya. Muko metia ari ni other time. Yes. Kwako ikarite ugitwika ati we idol ri. We idol maundu mani mo mekaga ati macemanagia na mundu kana magaukora acoka riu akaigwa riu ningi uramurite wike hunguro. Na undikira maguru meri ri. Blue post. Blue post. Akari gotire kihunguro na wikaraga memburiri. Ogathi ugakoma kuria gikuyu meri 6. Yes. Meri 6. Endo akateketwa ciumai. Idleness. Yes. Idleness. No ngikara nyumba wine kabauragwo ni rwimbo. Handu akoragirwo ni marori na guku barabara ri. Uragwo ni rwimbo rwi nyumba. Uragwo ni rwimbo rwi nyumba. Wikire ka bluetooth gaku wega. Na ko ni kwenda gukionia your neighbor's style ri. The balcony. Ondo no matura macothagia ari angiri. Safi na mitambo ini akamemeka ukamu igini Thomas Simon ni nani geto katatoke homoka turekiria na rurwa sharo mwana hitako ndezo ene mwiraga ari we wana ari wona ene atu rakaria to nogirie atunogia joy ndogotiga ndotiga joy thigara nduretiga thigara ndihota kwigurira na ndwahota nginya kuria biro cia mai yes na cia thitima ndwahota kuriha yes ciana na mutumia ndwahota kuhe irio na ndotiga indo ici ingawa kimwira we mwanangu unataka vya bure nataka vya dezo wezi pata weko ci mwangire kengwire isi tita ya gaute ico nyongwira ya muthuru gakoragwo na cio gacoko gakorwo na ka bluetooth yes kanyamukaraga mbo hau kahora ni ugathi haria ma YouTube ga search ni kana wakoni ni downloadete sa ndi tondu githia kanitha ri we wokira wakora matire kuo ri moire gari mathie kanitha we grounded wewe area ko area no kwa thuri matako be grounded ona kungithia atia ona ngiko gari ni thire ona mathie na gari uiguaga haro. Hello. Kimani weko? Ni tiko ndirakiumira na amuzie. Ukoke jaga mani gari yakwa ndithia na mama. Ukoke jaga brother. Ora ndana me yakore wathi. Mara ndio murutele state. Ora ndio mumie. Kando kuma hake ukinya farari. Hombe atiriri. Hega tena hala athi ukera agituka ya kwera matatu. Atiriri. Kuma hauli. Rathikeririe. Rere ngora ni kini Saturday. Wanyita. Yes. Kana Sunday. Ndi Sunday. Nana mubango ukamwira atiriri riu nie na twina mama na tukwa ndakwamba kuguthuka gicagiri riu hau atia we hapa ukane kukuonia haria ukoni drop man uka ukane kukuonia haria ukoni drop yes as long as ni mwamumiria riu hau murabatara kumumuria ni arikia gucomoka ni uguo ni athie na yo ngira ngituika grounded icio na kungithia atia ndari atuika grounded meino kirala kurana icoka guthini ari menyo uri arika riu ucio ni ari menyo uri gwika riu ebata ni mukoni mukumurandithia thiini wa area iria cietagwo bypass yes arikia kurandikana gatauni kau kena hau hakui arikia kurandiko we sawa arikia kurandiko Sunday sawa by the way riu handu maundu ma muthemba riu tocio ri ndukoragwo na turi bata tutu wanyita ukauma haria ja balcony ni ndukauma echa muthuri nduwe na Kenya na fest ni balcony nduguma na Kenya na balcony muthuri na Kenya na kile ate ume balcony asiri ni ukuoyo bisa neiba na kuguzira balcony na kugucia wega muno tondu kwina kamera ici gucaria mundu thimu auko gucia view by the way ni kwa ku bedroom wanyita kwa ku bedroom ugekira karwimbo gaku wega riu ukambia kuruta mastairo maku maria we ui maku atuguru iguru ukiguthithagia na guku uguo thutha ukiaga tumoko uguo gikagio we wi sawa nigetha uiguona kana mwiri waku ni ura function wega tondu aikorwo mwiri waku wi sawa ri nyimbo ta ici no wine inya utegwikara thi
no akomwira waku ina mathina metagwo maingiri ugerekia kamwe ona ndungerekia rumwe wa kuguru kumwe iguru ukareka gucoka agoma alo awa ko kaigua momerera homera ko kinya mai mundu ngimeria exactly ego gore ndwega mu ya ko na tunya mutatutu to kegena kaigio na tweheragia nginya meciria wina garu botaga ko na we wikari let me tell you one thing wira gwathirire I don't mind is devil's workshop no anyita na kaigena kaigi mibango no wonaga saitani agikubangithia akubangithagia rire we wika na we aido nduri no ndureka by the way kireta guguo wethimo-ine uri ririkana wakiri atiriri eciro uria wari wa Gikuyu no aturaga muoyo kweli kindore namba yake kana nä ndå irie amako kamikora wamuhurira ukaigua ati kandirikana wandirikana wekwo atia mwana miaka iri wakimwira akiuria we uri wahurira ngakwa ithe mundu akiamba ukigeithania ukaigua kwira atiriri nie ndonire taenda family muno nie ngiamba guikara kando na mwabaniriria riu icio nicio cietagwo talks cia saitani arenda aigua ria gucokia anyita au no uri muri atiriri tondu riu ena kuu Gikuyu kana kana Gikambura kana kuria kungiri no uri muriria atiriri mugucemaniria ku no wingi ugingipa busy ngipa busy we ku nyumba no ngiambiriria uhingurire nyamu cia wanda huhu cieta watatherema cia wanda huhu nigetha woneka no uhote kwagiti kumukira nithiguo we ku by the way you are just alone me kanitha we ndugithiaga me ku we riwe kuria we nawe we bise mwana uyu tondu wakira waikara we mutehende ndireke guteithie ngwire saitani no ari kuonereria atiriri mundu na andu acio saitani akoragwo nie ni makagia muno akoragwo maigite metiari standby ati ungihura thimo uguo exactly akoragwo amewete ngina kaingi ndiagaga kuoyo kana ukaigua kwira atiri niko mahali fulani lakini in the next 10 minutes namalizia ungeigua werwo uguo ri ti handu ari arenda kwihariria ona ti kwihariria he mundu ungiruo kuhurite mbere ni urenda kubango tondu we irutari akure sawa amenyo ria kumuhenia nigetha agikwira no muonane ri exactly ni ukorwo abangite uri ungi atakuwa ndu ako sawa saitani ndumenya kuria rutaga andu aya mukorwo metiari ni other time koguo ikarite ungituika ati we idol we idol maundu maya nimo mekaga ati macemanagia na mundu kana magaukora na uiguaga atiriri uiguaga ati ona uma riri araumire ithuĩ kana ukaiguaga ati ona mutumia ake akiuga atiriri mimi mara ya mwisho nilimuona ilikuwa Friday na sio Friday by the way because it's on Saturday because he came at 3 a.m. in the morning. That's when he came. Akakuja akaingia tu kwa bed. Sisi tulikuwa tunaenda church so I didn't see the need to wake him up. Na sisi tukiwa church but I think that's when he left. Na unaweza kuwa unafikiria mahali ameenda ama ameenda wapi? Ti ameenda wapi? Ugwiriire hali akiria. Ameenda wapi? Ugwiriire hali wahitoka kiria. Kayu ugwiriire. Ogethia ko. Othia ngongu. Kuinga drop moikigo. Iko drop. Kwira tone. Odiaga enjoyment. Poleza. Odia. Odia za gongo. Anywa bypass toka wadika no wale mundu weta gusana. Utigirwo roci ongerie gwaku thaa kenda cio tuku. Koguo na ni Saturday. Ni Saturday. Ni Saturday. Gatumite Saturday. Ndetiguo. Ugikia. O mauma. Mathie kanitha. We nawe tondu I don't mind is devil's workshop. Ukirete ora saitani akuheherera. Akuririkania he murata waku. Wale wa thate. Nanyita. Muturaga ngongu. Ugeciria thio kamuti wavote kahora ngari mwaki wanyita na tondu andu na kauna toro wega ri tondu ri na makiria ma macohi thiini wa mwiri ri na nigukira nduna ria na nduna nyua ri we no gwithamba weka atia wethamba wacenje nguo oima warukia gi t-shirt nditiguo wacomoka wanyita uthiete ngongu
Exactly. Kana wekera makuo maria mekera go ndi ule etagwa atia gathuke mundu metagwa atia nguo icio matisa ma track suit. Yes. Ndo track suit ndafatara gutira kahuro bathi icio ndicio waharukia wacoka harukia open wanyita wacoka waingira wanu twendi yaku ndiyo cio wacomoka uthiete ngongu na tondu ne thaa 5 ri urenda by the way korwo gikinya thaa 3 ri ukorwo arona we murugire ku wathi nigetha riri ona nitumire bia cia nyama ona kwanza missed meat any missed meat wangera kuria ta mwana wiko wala kuria missed meat na ukora nyama ya hea na nyama ile cita bataici iraihuka goguo spaghetti one icio nicio urenda kuria missed meat na spaghetti na ni kuri kana kamwe ku ko murenda mwenjoy as a family no family ege yaku irakuhoera kan tigukuhoera gwa one mathira kuhoya kanitha-ini kimundu rakuririkana Sedi moi makoraga ati kana ni moi mundu witagwo fulani what has happened? Tulikuwa tunataka amepata kajali kidogo tulikuwa kama unaweza ukuje tukutane hapa Referral Hospital hapa KU. Bas. Amepata ka accident kidogo tunampeleka hapo. Hadi akolelea. Oh my God. Jesus Christ. Oh my. Oi Papa Tom. Oi ule dia mutumia aku niki duthie kanitha nake ikale au kanitha ndio busy ikale busy ndio nyimbo cia Sara Mwana etagwa Sara Mwana kana mundu aikaga atia ni Sara Mwana na ndio gukira ningi ukiombere ugi atiriri ona cio no cinjurage reke nyumethie ko ona cio cia utakunjiga thire reke nyumethie ko atakuta mastairo to uroke Rohi takwera diriri maundu maigona arume magikari ni kaidu nese keho we busy we active ai rega kuri tarwa tuge to imaha na ni kuino kora ino ka hwaini ati utweke ati he mundu gutegete tagutegete uguo na wenu amenya ati muthenya ucio that same day wina maundu ma online ufataire gwika kana nyamu urafata kana guteithia ciana cia homework na maundu twa muthemba tocio na mwena kaundu ka project mukwenda kwaria na your wife ucoka ujete he mundu ati ugikora ati muthi kadoleti dina ati mwe haria riri nona haria wahituka haria kiria haria githura-ini getho kingira na itoka hawendani kana itako sukari hawendani kana fuka gaturite hau miaka yothe na mirere komfe kanywa gone athuria aria mahikithitie karaja andu igira guko ndo ikithitie kanywa athuria orio kau kono ke digo chips umethagia mukimo au karago ndiko imiaga kwa yothe kama ni mrataka ite gukaraja kana thitaga hura ajiga gate mundu ati ugwetereire riu hau ati muthie nigetha we ukiuma ri ati mukore umugarere ati we ukiuma ri tondu umite na guku it is on your way home wambe woe exit nigetha uthie ni nguingira hu kihunguro kiu oka maguta-ini tarwa wira ucio wothe uhituke beturu nigetha uthie umukore we busy mathaa macio matingiona kana thia gethe anake baby modu no we idol if you are idol anita okro we idol dure no do we kaga na dure no do reka anita na you are just idol ne ho kiraga thainya warikia gukira ahora ngari mwaki ukamitwara kaos igathambio hindio wina kinyatha ugakiroke uria atiriri ni kwa kukuhe ingithi anyitha ukaririkana atiriri he murata waku ungioya umutware hara hetagwo Golden Palm keno baitha nyanya ri mwakorwo ku nyanya baitha tucio tukuri ugeciria winuke anyita oha ugikuruka handeru Monteli rori rugamite hau yatinde gwetereire tondu ithungire hau thaa mugwanja no yatinde yetereire era kuria nyama eto
yokire ethukire hau thaa mugwanja. Yes, na ngari ciothe iragera hau na gutire iramehutia. No etha ithatu giuka ri Ndo kwa uliro ni mama kawa ulira mama wa mwana ni ngode ya njuki. Mwiraga bypass yake unguro. Eno igora na gukura keno. Ndo na gukura keno. Riu ugiukite mahiga. Nigetha at least kuringana na distance na time frame ire wa muhe. Eni. Ya kuma kihunguro guthie gwaku membure. Exactly. Na kuma keno guthie membure. Wana ukama distance yo. Erori atinda gwigwetereire. Ukira ya nginya uri. Ega ndie ndirathie he mundu twetereire na ni hindi akura. Nairobi. Yes. Kana membure. Arorete keno. Atinda gumakegia nayo. Ndio maroni macio manene matithondeke kagoro ugu. Asa gukage gatigo na gukona ni gikurara. Tondu nginya tu break down tuna kubori tuna tukobara ile tutihota gucigucia. Yora kugucia kirori kiu. Atinda hau by the. Atinda ono kia batari. No ukionire. Ugithie keno ri. Nigikirie rito kiga atiriri. Rathi na uri ngora. Ndi uri uka. Ukaigua unikira kamaguru hau. Kuvugia hau mutumia waku no ri gutindika na wheelchair. Vau ri. Ure murari na ngakano ri. Ndai haruke muona riki. Asa. Kwaja ri wagacoka ri wakaigua ri ngingi. Uramurite wiki hunguro. Na unikira maguru meri ri. Blue post. Blue post. Akari gote ki hunguro na wikaraga membure ri. Ogathi ugakoma kuria gikuyu. Meri 6. Yes. Meri 6. Endo gatheketwo cumai. Idleness. Yes. Idleness. No ngikara nyumba wine kaba uragwo ni rwimbo. Handu akoragirwo ni marori na guku barabara ri. Uragwo ni rwimbo rwi nyumba. Uragwo ni rwimbo rwi nyumba. Wikire ka bluetooth gaku wega. Na ko ni kwenda gukionia your neighbor's style ri. Thi balcony. Oga ndo matura macothagia ri angiri. Ginya kia nyumba mafurati na Nairobi ni mamenyire balcony. Ege guteithia ngwire. Matura macothagia ri angiri. Mundu akorora uguo akuona wi balcony. No ina ngegu. Ega tirica-ini ga kioro. Hindi akoro. No ni arakuona ega. Na wewe ndukimuona. Gucuthia kana go zoom. Yes. Kamera zoom kamera agakugucia wega ugoneka hau andu magaigaga it's like you are not feeling very well. Yes. No ni gwikene urekenera ni gwikenera tugiavoidia idleness iyo ri. Yes. Maundu mangi by the way ni mekwagira avoidia idleness micoro emwe ya itwagiriri kana twarithagiriria andu thina-ini gucorithagio ni mucukani no gucorithagiria ana ndo tiga no kwario taragia muno ni ukira ukaiga ati ni uguthwa guku ndirathua ri ko ni ndetigiria guikara nyumba ri ona kana muthenya ucio na mama ni anjirite tuthikare thangi mura emwe ndiguthie ko ndathire ri mathina mande namo ndigire namo ngiciria nguthuka ya ngong agomeria maimite kanitha ethe kiwe kinya 10 ri honge kunduka ngoro nderia ngore mundu horerete ta mundu utekite inithi. Yes. Kaigua oharia keriari owai tukaria kereni ri ore tengo nguri ega mundu akari agacheke thoni gwako gachekeri mundu ukire okete ako murekereirie kana gatiriri ani aingi so ni mundu wa maithikiri na niona na danarugama we no ngirugame ona aza ko no ono ngihingisa andu kaingi na kaingi ri mundu isika gatiga ikiguthana na kou maita maingi ndu matirugamaga asa ugituka tiwe wa guthwe ni kuhingisa wa mahingisa maingirana na kou ri eke macoti wa kurugama wotu aru mathietagirira ndingirugama ugingisa mundu macoka maguthana we wi sawa kuguru gwakwa ndirathua ko ni ndetekiria guikara mucii